오늘은 욥기 29장을 강의하겠습니다. Айдл өнөөдөр Йов 29-р бүлэг дээр явж байгаа гэсэн. Асуу тийм. 욥기 29장. Их нашлахаас тодорхойлж эхэлсэн сайд ямар гэсэн үг. 네, 욥기 29장은 과거의 은혜를 회상하는 내용입니다. За 29-р энэ бүлэг болохоор чинь тийм юуны өмнө байсан тийм өмнө хугацаанд авагдчихсэн бизнес авагдчихсэн нэгүүлслүүдийн талаар бас гэрчилж байгаа юм агуулга. 욥이 전에 하나님께 받은 그 은혜를 이렇게 마음속으로 그리워하면서 이렇게 흠모하는 그런 내용입니다. Тэр өмнө нь одоо биднийхээр бол тийм өмнө цагт ийм зүйл сайхан байж дээ гэд ингээд бодож байгаа тийм нас сэтгэлээсээ одоо юу гэх юм түүнийг ингээд дурсаж байгаа юм талаар гарна. 네, 그래서 대지를 보면은 첫 번째는 욥이 과거의 은혜를 동경함. За хэлэг гарчиг руугаа оръё. Гарчгнууд руугаа оръё гэвэл эхний гарчиг болохоор чинь Йов өмнөх өнгөрсөнд байсан ивэлхээ талаар тэг одоо сэтгэл нэгдсэн нь гэсэн байна. 동경한다는 말이 무슨 뜻인지 아시죠? 마음속 깊이 그리워하고 흠모하는 것을 가리킵니다. 네. Тэгэхээр өнгөрсөнд Йов өмнөх одоо сайхан цагуудаа дурсан сансан гэсэн үг. 1절로 4절. За нэгээс 4-р эшлэл байгаа. 두 번째는 욥이 과거에 형통했던 가정 생활을 동경함. За хоёр дахь нь болохоор чинь Йов өмнөх байсан Йов өмнөх гэр бүлийнхээ байдлыг санагалцсан гэсэн. 이는 5절로 6절. 5-аас 6-р эшлэл байгаа. 세 번째는 욥이 과거에 존경받은 것을 동경함. За 3 дахь нь болохоор чинь Йов өмнө нь хүндлэгдэж байсныгаа дурссан гэсэн байна. 7절로 17절. За тэгээд 7-оос 17 дахь эшлэлээр байгаа. 네 번째는 욥이 과거에 품었던 욕망. За өөр Йов за одоо дөрөв дэх зүйл тийм ээ. Йов өнгөрсөндөө одоо нэг Йовын өнгөрсөн дэх хүсэлт гэсэн. 욥이 과거에 품었던 욕망은 18절로 20절. 18-аас 20-р эшлэлээр байгаа. 다섯 번째는 과거에 가졌던 욥의 지도적 위치. За 5 дахь агуулга болохоор чинь өнгөрсөнд байсан Йовын байр суурь. 21절로 25절. 21-ээс 25 дахь эшлэлээр байна. 네, 이렇게 1절부터 25절까지입니다. За тэгэхээр одоо хэлээ 1-ээс ахуулаад үзэхнийтэй 25 хүртэл тийм. 여러분 먼저 첫 번째 욥이 과거의 은혜를 동경함에 대해서 1절로 4절을 보겠습니다. За нэгдүгээр хэлээ 1-ээс 4 тийм. Йов өнгөрсөн нэгүүлсүүдгээ дурсан саргалцсан дурсан сонссон гэсэн агуулга. 네, 1절하고 2절 말씀을 읽어보겠습니다. За 이틀 29-ийн 1-2-ыг унш. 네, 욥이 또 비사를 들어 가로되 내가 이전 딸과 하나님이 나를 보호하시던 날에 지내던 것 같이 되었으면 그랬습니다. Йов яриагаа өргөжлүүлэн хэлэхдээ өнгөрөн одсон сарууд минь байсан ч болоосай. Үнэн дээр бурхнаар хамгаалуулсан тэрэл өдрүүдийг шивэ байсан ч болоосай. 아멘. 이렇게 재산이 다 없어지고 또 자녀가 다 죽고 몸에 병이 들어서 큰 고통 가운데 있는 욥이 과거의 그 전성 시대를 회상하면서 그때가 다시 오면 좋겠다 이렇게 말했습니다. За тэгэнгүүтээ тэр одоо тийм өмнө байсан тэр амьдралууд тэг өмнө тэр цаг хугацаа дахиж надад ирсэн ч болоосай гэсэн тийм ирүүл зөөрсөн гэж тусламжилж байгаа тийм. 이렇게 환난 가운데 있을 때는 전에 이렇게 잘 되던 때 그때를 기억해 보면서 그때를 이렇게 동경하는
그것이 보통 사람들이 하는 일입니다. За тэгэхээр ер нь бол хүмүүс яадаг тэгэхээр өнгөрснөхийн талаар бодохдоо тий ингээд нөгөө юу яах дурсан санах тий ийм зүйлсүүд нь ер нь хүнд байдаг. 어떤 사람은 지금 신앙생활을 잘 하지 못하고 있으면서 과거에 내가 열심히 신앙생활 잘했다. 이렇게 말하면서 과거를 동경하는 사람이 있습니다. Хүмүүс яадаг тэгэхээр аа, юу ячи хүмүүс болохоор тэгж ярьдаг тий. Оо би одоо яг ингээ өнөөдөр миний байдал үгүй муу байлж гэсэн. Би өмнө нь юу яадаг гэсэн гэдэг тий. Би өмнө нь итгэлийн амьдралаар аягүй сайн амьдардаг гэсэн гэдэг ярьдаг тий. 근데 그것은 사실 바람직하지 않은 일입니다. Аа. Гэтэл яг үндэ тиймэрхүү одоо ийм ингэж бодох нь нэг талаараа бас тустай биш. 이 신앙이라는 것은 항상 현재 어떻게 하느냐가 중요한 것입니다. Тэгэхээр чи итгэл гэдэг зүйл яадаг тэр чинь одоо яг одоо ямар байгаа вэ гэдэг их чухал гэдэг. 과거에 아무리 신앙생활을 잘했다 할지라도 지금 믿는 일을 제대로 하지 못한다면은 그건 잘못하는 것입니다. Яг хүмүүс одоо тэгдэг те өмнө нь хичнээн сайн байж болно. Гэтэ тэр бол өнгөрсөн бол өнгөрсөн. Харин одоо ямар байгаа гэдэг чинь их чухал. 그러나 과거에 좀 신앙생활 제대로 못했고 믿음이 없었다 할지라도 지금 열심을 다해서 믿는 일에 충성하고 있다면은 그것이 오히려 잘하는 것입니다. Тэгэхээр чинь одоо бид нэр харахад те юу байгаа та өнгөрсөн бол өнгөрсөн байгаа тийм те. 시편 121편 7절로 8절에 보면은 Шипян 120 시편 121편 7절로 8절. 네. За тэгээд дуулал номны 121-ийн 7-оос 8-ыг авах юм бол 그 여호와께서 너를 모든 환난에서 지켜주시며 내 생명을 지켜주시리로다. 여호와께서 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시리로다 그랬습니다. за энэ дээр юу гэж юм тэгэхээр чинь эзэн тий за 저기서 찾아 하나님께서 늘 네. 우리를 지켜주실 줄을 믿고 네. 나가야 됩니다. Өөрөөр хэлбэл энэ дэр ямар агуулга байгаа гэхээр чинь бурхан биднийг үргэлж ингэ сатан хамгаалах болно. Үүнд бид нэр итгээд ингэ урагшаа алхах хэрэгтэй гэсэн ийм агуулга. 하나님은 байна. 우리 택한 백성들을 절대로 버리지 아니하시고 떠나지 않으시는 분입니다. Тэгэхээр бурхан биднийг яах вэ? Хизээч орхихгүй. Тэгээ биднээс хизээч ингэ цайгаахгүй. 어떤 때는 하나님이 나를 버린 것 같이 느껴질 때가 있는데 그건 하나님이 버린 게 아니라 자기가 그렇게 느끼는 거예요. Тэгэхээр би яг тэгэхээр хүмүүс яадаг гэхэлэр чинь тэгж боддог. Бурхан намайг орхисон гэдэг ч юм уу ингэдэг. Гэтэ бурхан өөрийг хизээч орхидоггүй. Харин хүмүүс өөрсдөө тэгж дүгнэлтэд. 이게 하나님이 우리를 보호해 주시는 것은 뭐 순간적이지 않고 영원하다는 것입니다. Тэгээ тэр болохоор чинь зүгээр нэг орохгүй гэдэг чинь хэсэг зуурын чим өнөөдөр орохгүй гэдэг ч хэлээгүй. Тэр бол тэг мөнхөд хэлэгдэж байгаа юм л да. 그래서 하나님이 우리를 환난 가운데서도 늘 지켜주실 줄로 믿고 두려워하지 말고 담대하게 믿음으로 나가야 되겠습니다. Тэгэхээр бид нэр тийм учраас одоо тийм бурхандаа итгээд тэгээ яг итгэлээр зоригтойгоор ууршлах хэрэгтэй. 이게 과거의 욥도 이렇게 하나님이 늘 지켜주셨던 때를 기억하면서 이렇게 그때가 되었으면 좋겠다 이렇게 그런 바람을 가지고 있는 것입니다. Тэгэхээр явуулчихсан бас хэлж байна тийм. Тухайн үед ингээ гоё байсан да гэж хэлж байгаа нь яаж гэвэл чинь одоо яг одоо яваа хөдөлгөөч чинь мэдлээ бас ойлгож болно тийм ээ. 이것은 또한 욥이 그 인생의 행복과 불행을 좌우하시는 하나님의 주권을 인정하고 있는 것입니다. Гэхдээ харин явгийн хэлж байгаа агуулга дотор чинь тий юу вэ гэхэлээ чинь бурханд тий ах үе байдаг бол бас бурханаас өгөгдөх үе гэж байдаг да гэсэн тэр бурханы одоо төгс эрх мэдлийг бүлээн зөвшөөрч байгаа одоо хэлбэр бас байна гэсэн үг. 그러니까 하나님은 우리 인간의 모든 생사화복을 주장하시는 분이라는 것을 믿고 있는 것입니다. Тэгэхээр бурхан яадаг вэ? Бидний бүх зүйлүүдийг тэг хүлээж авч яадаг, тий? Бүх зүйлүүдийг мэдчихэдэг гэсэн. 네, 그다음에 3절 말씀 보면요.
그때는 그의 등불이 내 머리에 비추었고 내가 그 광명을 힘입어 흑암에 행하였었느니라 그랬습니다. 구절이 사진 3절. 3절이죠. 네. За одоо 29-ын 3-ыг унших чинь дэглүүн толгой дээр минь гийж байхад тэр гэрлэр нь би түнэр харанхуй дундуур явдаг дайжтэй гэсэн. 그때는 아멘. 등불이 내 머리에 비쳤다고 그랬는데 이 등불은 바로 하나님의 권고와 축복이 임한 것을 가리킵니다. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл одоо яаж хэлэх чинь өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны тэр ерөөл дотор би алхдаг байсан гэдгийг хэлж байна те. 그래서 욥이 내가 그 광명을 힘입어 흑암에 행하였었느니라 그랬습니다. За тэгэнгუთ юу гэсэн бэ? Би тэр одоо эзний ерөөл дотроос хүчийг аваад эзний ерөөлөөр хүчийг аваад яадаг гэсэн бэ? Харанхуй дундуур алхдаг байсан гэж хэлсэн. 이게 욥이 과거에는 하나님의 빛을 힘입어서 흑암을 헤치고 나아가면서 빛을 비췄다는 것입니다. Тэр бурхан урд нь яадаг гэхээр эзнээр тэ хүчийг аваад тэгээд эзнээс тэр гэрлийг аваад тэр гэрлээр ингээ алхдаг гэсэн гэж хэлсэн. 여기서 말하는 흑암은 불의의 세력을 가리킵니다. 불의. За тэгэнгუთ одоо энэ дээр болохоор чинь харанхуй гэж юм тийм ээ. 그러니까 욥은 자신의 인생의 행로를 늘 비춰주시고 인도해 주시는 하나님의 그 자비로운 섭리를 힘입었습니다. За тэгэхээр бид нэр яаж юм гэхээр чинь Йов бурхны тэр хүчээр ингээ хүчийг авдаг гэсэн гэж хэлж байгаа тийм. 그래서 어떠한 어려움에 직면했을 때나 환난 중에서도 좌절하거나 넘어지지 않고 올바른 길로 안전하게 행할 수 있었습니다. За тэгэхээр яаж гэсэн гэхээр Йовгийн хувьд эзнээс ингээ үргэлж тий хүчин нэрдэг тий эзнээс тэнхрүүл нэрдэг байсан болохоор альва зүйл дээр унахгүй бас ингээ тий удаахгүй ингэж байдаг гэсэн. 그러니까 하나님을 의지하고 나가는 사람은 어떠한 어려운 가운데서도 결코 넘어지지 않는다는 것입니다. Тэгэхээр ер нь бурхнаас те хүчийг бурхнаас хүчийг авдаг эзний гэрэл дотор байдаг нэгэн ямар ч одоо хэцүү зүйл байсан гэсэн ундаг. 시편 18편 28편에도 보면은 주께서 Дуулал 18-ийн 28-ыг үзэх юм бол тэн дээр юу вэ гэхээр дуулал 18-ийн 28 дээр 10편 18편 28절에 주께서 나의 등불을 켜시며 여호와 내 하나님이 내 흑암을 밝히시리로다 그랬습니다. за энэ дээр болохоор дэнлүүг минь та асаадаг гэлээ. Миний бурхан эзэн миний харанхуйг гэрэлтүүлдэг гэлээ. Амен. 예, 이렇게 하나님께서 직접 우리의 등불을 켜주셔서 인생의 어두운 순간에도 길을 잃지 않도록 해 주신다는 겁니다. Тэгээ бурхан яадаг гэхээр бидний бүхий л амьдралын туршид амьдралын замд яадаг гэсэн бэ? Гэрэлтүүлдэг гэж тийм. Гэрэлтүүлснээр бид нэрийг замаа алдахгүй, тийм чимээ алдахгүй байхад нь тусгалж өгдөг гэсэн. 하나님은 빛이시기 때문에 그 어두운 가운데를 환히 비춰주기 때문에 우리가 어두운 가운데 빠지지 않고 나갈 수 있다는 것입니다. Бидний бурхан бол гэрэл гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр бидний харин гэрэл болсон бурхан бид нэрийг харанхуй руу ингээ явуулахгүй гэрлээ тусгаж өгдөг. 그러니까 이 어두운 불의의 세력이나 또 환란이나 이런 가운데 빠지지 않게 하신다는 겁니다. Зөвхт бусын хүчинд ч юм уу те эсвэл үүдгийн ямар нэгэн тийм гачаал руу ч юм уу хурдл руу оруулахгүй гэсэн. 아무리 어두운 곳도 빛을 비추면은 다 환하게 보이고 또 앞길을 갈 수가 있습니다. Ихчнээн одоо ийм харанхуй газрууд байдаг те. Тэдний яадаг гэхэлэр чинь нөгөө нэг те бурхан тэн чинь заавал байдаг гэсэн. 그래서 시편 119편 105절에도 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 그랬습니다. За тэгээ 119-ийн дуулал 119-ийн 105 дээр хэлсэн байдаг тийм. Эзний таны үг бол миний дэнлүү миний зам дах дээр л хөлдөх дэнлүү гэж байгаа. Амен. 그러니까 하나님의 말씀 자체가 등불과 빛이 되어서 매 순간 그 발걸음을 인도하시고 삶의 방향을 밝혀준다는 것입니다. Бурхны үг те биднэрт үргэлж нэг гэрэл болдог гэсэн тийм. Тэгээ бидний явах замыг үргэлж гэрэлтүүлж өгдөг гэсэн.
Амен. 예, 하나님은 빛이시라는 거 기억하세요. Тэгээд та хэд маань бид нэр бүгдээрээ бодцгоё те. Эвдний эзэн бол гэрэл шүү гэдгийг үргэлж санацгаая. 이게 Амен. 하나님의 그 빛은 단순한 그 물리적인 그런 빛이 아니라 그리스도를 통해서 우리 마음에 비춰주는 영적인 빛입니다. Тэр эзний тэр гэрэл те одоо юу тийм тухайн зөвхөн тэр үедээ гэрэлтэй болдог биш те. Харин энэ одоо бидний зөвхөн гаднаас гэрэлтүүлэхгүй бидний сүнсийг сэтгэлийг хүртэл гэрэлтүүлдэг гэсэн. 그러니까 빛 가운데 걸어가는 사람은 절대로 길을 잃어버릴 염려가 없는 것입니다. Тэгэхээр гэрэлт дотор явж байгаа нэгэн бол яах вэ? Одоо хизээч одоо тий харанхуй дотор харанхуур унахгүй гэсэн. 하나님의 비추시는 그 빛의 인도를 따라가는 사람은 결코 그 어두운 가운데 빠지지 않고 길을 잃어버릴 염려가 없다는 것입니다. Эзнээс өгөгдөж байгаа тэр гэрлэлээс те бид нэр хизээш одоо зүгтаахгүй зүгтаахгүй байснараа тэр замаа ч гэсэн алдахгүй гэсэн. 그다음에 4절 말씀 보겠습니다. А дөрөвдүгээр ишлэгдэл харъя. 나의 강장하던 날과 같이 지내었으면 그때는 하나님의 우정이 내 장막 위에 있었으며 그랬습니다. За майхан дээр минь Бурхны андалал оршсон тэр үед би оргил үедээ байж тээ гэсэн. Амен. 이 여기 강장하던 때 이게 이제 무슨 때냐면 이때는 전성기 왕성할 때를 말하는 겁니다. 욥이 전에 그 왕성할 때 전성기 때를 생각하면서 다시 한번 그렇게 되기를 소원하는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол те яв тухайн үед маш их тэр нэг те эзэнтэй хамт алхахдаа өөрнөр өргөн удам ийм байсан гэж байна те. Тэгээ тэр тал тэргээ талаар дахиад мөн ингээд урсчих. 그래서 그때는 하나님의 그 우정이 내 장막 위에 있었다고 그랬습니다. За тухайн үед яг гэсэн бэ Бурхны андалал нь миний майхан дээр байж дээ гэсэн. 그러니까 욥이 과거에는 하나님과 친밀한 사랑의 교제를 했습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол яа өмнө нь яасан бэ Бурхантай те маш тийм дотн те ийм харилцаатай байсан гэдгийг мэдэж болно. 또한 하나님과 동행하면서 그 가정에 하나님을 모시고 살았습니다. Өөрөөр бас мөн яаж хэлэх чинь эзэнтэй тий хамт алхдаг. Тэгээд бас яг өөрийнхөө гэр бүлтэй ч гэсэндээ өөрөө бурхнаа бид нар яа ингээд залдаг гэсэн гэсэн. 시편 25편 14절에 보면은 여호와의 친밀함이 경외하는 자에게 있으며 그 언약을 저희에게 보이시리로다 그랬습니다. За тэгэнгүүт яасан бэ? А тав дээр харах юм бол төгс хүчит нэг нь надтай хамт байсан үед төрсэн хүүхдүүдээрээ би хүрээлүүлж байлаа. Амен. 예, 하나님을 경외하는 자를 하나님이 지켜주시는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тий бурхан одоо тий хамгаалж ирсэн гэж. 그래서 욥은 그 하나님의 은혜로 그러한 때가 다시 오기를 고대했습니다. За харин тэр яасан гэхээр яв тэр үе шиг те эднэрөө дахиад ингээ очихмсаа гэж хүссэн гэж. 욥은 아주 큰 고난 중에서도 이렇게 희망이 끊어지지 않았다는 것입니다. За тэгэн гутаа гэхдээ Йовын хувьд одоо ингээд нөхцөл байдал нь тун хэцүү байгаа ч гэсэндээ яаж яах вэ? Юу яа? Түүний бурхантай хамт дахин ингээд харилцаа сэргээх хэмсгээс юм найдвар нь тасрааг байсан гэж. 자, 일본적으로 사람은요, 대개 과거의 일을 그리워하면서 현재는 불만 속에서 살고 미래에 대해서는 희망을 가지고 삽니다. За тэгэн гут тухайн үед нөгөө нэг яажсэн гэхээр ёо одоо ингээд хэцүү байгаа. Гэхдээ өмнөхнөө дурсаж байгаа ч гэсэндээ тэр бас яг л чинь ирээдүрөө чиглэсэн найдварыг бас өөрчилжсэн баг. 그런데 과거에 대해서 과거의 일을 그 동경하는 거, 그럼 뭐 그걸 그다지 나쁘다고 할 수는 없지만은 그러나 과거에 잘했던 것이나 또 과거에 뭐 좋았던 일만 자꾸 기억하면서 현재 믿음을 지키지 않는다면은 그건 무익한 것입니다. Одоо тэгэхээр хүмүүс тэгдэг те өнгөрсөнд би тийм байсан, өнгөрсөнд ийм байсан гэдэг. Тэгтээ хүмүүс ихэнхдээ яадаг гэхээр өнгөрсөн рүүгээ л анхаарат байхлаэр одоогоо бодохгүй ирээдүйн бас байхгүй болчдөг.
그래서 대개 사람들은 지금 현재에 대해서, 자기 현재에 놓여져 있는 삶에 대해서 만족하지 못하고 항상 불만을 품는 사람들이 많습니다. За тэгэнгүүт бас яадаг гэхээр тэгэнгүүт хүн өнгөрснөө бодоод ихтлэхээр одоогийнхаа байдал дээр сэтгэл ханахгүй ийм болоод эхэлчихдэг. 그러나 신앙은 현재 삶에 대해서 감사하는 것이 참된 신앙입니다. Гэтэл харин эсрэгээр нь харах юм бол жинхэнэ итгэл гэдэг нь юу юм бэ гэнгүүт өнгөрснийгөө дурсаж болно. Гэхдээ хамгийн чухал зүйл нь одоогийн байгаа дээрээ бид нэр талархдаг байх нь хамгийн чухал гэж. 현재 자기가 놓여져 있는 그 삶이 환난과 고난 가운데 있다든가 어려운 처지에 놓여 있다 할지라도 그것도 하나님이 나에게 은혜를 주신 줄 알고 감사할 줄 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр хүмүүстэй одоо яг хэцүү байж болно. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ энэ байгаа надад цаг хугацаа одоо энэ өдрийг тэ эзэн надад өгсөн гэдгийг бид нэр бодохдоо талархах нь их чухал. 그러니까 과거만 그리워하면서 지금 믿음을 지키지 못한다면은 그 하나님이 기뻐하지 않는 일입니다. Тэгээ зөвхөн өнгөрснөө л бодоод одоогийнх төр ингээд талархал байхгүй тий эсвэл одоогийнх төр би итгэлээ ингээд сахиагүй ийм байдалтай байх нь юутай адилхан бэ гэхэлэр чинь а байх нь одоо нөгөө юу вэ итгэлээ ингээд сахихгүйтай адилхан гэсэн. 그렇게 사람들이 현재에는 믿음을 지키지 않으면서 앞으로 미래가 잘 되기만을 희망하고 있는 거예요. Тэгэнгүүт цаашдаа яадаг гэхэлэр чинь хүн эсрэгээрээ ирээдүг рүүгээ бид нэр харж нөгөө нэг тий найдварыг тээх хэрэгтэй гэж. 하나님이 내가 신앙을 지키는 대로 앞길을 열어주시고 희망을 주시는 겁니다. Тэгэхээр яадаг гэхээр бурхан биднэрт тий итгэлийнх нь хэмжээгээр яадаг юм бэ? Одоо тэр найдварыг бас ингээд дүүргэж өгдөг. 그래서 항상 신앙은 과거도 아니고 미래도 아니고 현재라는 것입니다. Тэгэхээр итгэл гэдэг зүйл хэзээ байдаг юм бэ? Итгэлийн би одоо итгэлэхэд одоо итгэлийнхээ би цэнзүрийг хэзээ тавих вэ? Өнгөрсөнд тавьж болохгүй. Ирээдүйд тавихгүй. Яг одоо тавих хэрэгтэй. 어떤 사람은 지금은 신앙생활을 잘 하지 못하면서 앞으로 잘하겠다고 그렇게 말하는 사람이 있는데 그건 옳지 않은 것입니다. Тэр хүмүүс яадаг гэхэлэр чинь тэгээд те би одоо муу аж болно. Би ирээдүйд сайжирна гэдэг те. 지금 믿음을 잘 지켜야지 나중에 잘 지킨다고 해야 소용없습니다. Гэтэ эсрэгээр нь те тэгж байгаа бол одоо зүгээр итгэлээ сахаач те. Тэгжээс дараа нь ирээдүй яриаднаа 또 гэж хэлмээр. 하나님께서 우리의 생명을 언제 불러가실지 알 수 없는데 뭐 앞으로 믿음 잘 지키겠다고 하는 것은 그건 옳지 않은 생각입니다. Тэгээ бурхан стажик нөгөө те өнөө орооч намайг авахыг мэдэхгүй шүү дээ те. Тэгээ би дараа гэж болохгүй. Тэгээ одоо 이렇게 성도들을 지도하다 보면은 그런 사람들이 덜어 있습니다. 난 тэгээ 과거 одоо 타령, 예, 과거 타령하는 사람이나 또 앞으로 잘하겠다고 말하는 사람이나 이거 다 옳지 않습니다. тэгээ итгэж нартай ч юм уу те залуу хүмүүстэй уулзж яхад чинь өнгөрсөн тэгжсэн, урдан тэгжсэн гэсэн өгнүүдийг яриаддаг. Эсвэл за ер нь цаашдаа ер нь тэгнэ ингэнэ гэсэн өгнүүд ч нэлээд яриаддаг. Гэтэ тэдгээр бол бас өрөөсгөл гэж бас харж байна. 요번 과거에 하나님께서 자기한테 베풀으신 은혜를 늘 기억하면서 사실은 그거에 대해서 감사하는 마음을 가지고 있는 것입니다. За тэгэнгүүт яг хөө бид нэр юу юм гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр өнгөрсөн талаар өнгөрснийхээ талаар ярихдаа талархалтай байх нь чухал байна тийм. Ирээдүйн талаар ярихлаа найдвартай байх нь чухал байна. Одоо харин итгэлийн талаар ярих юм бол одоо бодох нь чухал гэсэн. 만약에 감사하는 마음이 없다면은 지금 현재 욥이 믿음을 지킬 수가 없는 것입니다. Тэгээ хэрвээ хүн өнгөрсний талаар талархалгүй үйл яадгийг. Тэнгуут өнөөдөр би одоо байгаа дээр итгэл надад төрхөө болчдөг. 욥은 지금 형편이 얼마나 참 큰 환난을 당하고 있는데도 불구하고 결코 하나님을 원망하지 않고 자기의 믿음을 지키고 있는 것입니다. Тэгээ Йовын хувьд яаж нэлэр чинь одоо тэр бол үнэхээр одоо тэг жирийг хүмүүс хүртэл тэсхийн аргагүй ийм нөхцөл байдалд байгаа. Тэ? Гэхдээ тэр өнгөрсөн талдаа талархж байгаа эзэн бурхны мэдж байгаа учраас одоогийнхтэй ч гэсэнтэй итгэлээс агч байна. 우리가 이런 욥의 귀한 신앙을 본받아야 되겠습니다.
Тэгэхээр бид нар энэ Йовын энэ нандин энэ итгэлээстэй үлгэр авах хэрэгтэй байдаг. 어떠한 환란 가운데서도, 즉 극심한 환란 가운데서도 결코 하나님을 원망하지 않고 내 믿음을 지키는 것입니다. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Тэр одоо дүүстэйгээ тийм ямар ч одоо тэр нэстэ нуруугаар бүт орхисон тийм сорилт байсан ч гэсэндээ тэр дунд итгэл гэдэг зүйл алдахгүй байх нь чухал. 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시니까 내가 여호와께 영광을 돌립니다. 이런 신앙을 가져야 됩니다. Өгсөн нь ч бурхан, өгөх нь ч бурхан тийм авах нь ч гэсэн бурхан гэдэг бид нар бодохдоо бурхандаа алдрыг өргөх хэрэгтэй. 그러니까 환경이 좋을 때는 하나님 앞에 감사하다고 하면서 믿음을 잘 지키는 것 같은데 환경이 어려웠을 때는 불평하고 원망하는 것은 이게 참 신앙이 아니라는 것입니다. Тэгэхээр бид нэр нөхцөл байдал сайн байх үед талархаад тэгээд нөхцөл байдал дордон гутан гомдлоод байх юм бол тэ энийг итгэлэхэд хэцүү. 그다음에 두 번째 대지에 욥이 과거에 형통했던 가정생활을 동경하는 내용입니다. 5절, 6절. Тэр хэлээ явахлаараа тэр үед нь одоо тэр эзэн дээр очиод талархаад тэ өнгөрсөн тал руугаа өнгөрсөнийхөө төлөөс ч гэсэндээ талархах нь чухал байна. 5절, 6절 한번 읽어보겠습니다. 5-6 хэлээ харъя. 그때는 전능자가 오히려 나와 함께 계셨으며 나의 자녀들이 나를 둘러 있었으며 버터가 내 발자취를 씻기며 반석이 나를 위하여 기름 시내를 흘러내었으며 그랬습니다. Төгс хүчит нэг нь надтай хамт байсан. Тэр үед төрсөн хүүхдүүдээрээ би хүрээлүүлж байлаа. Алхам минь цэцгийг ор бялхагдаж хад чулуу надад тос цутгадаг байлаа. Амен. 이렇게 욥이 그 과거의 전성 시대를 계속 추억해 보는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол түүний өмнө байсан тэр одоо тийм элбэг дэлбэг хаглуун энэ амьдрал болгоныг тэрээр дурсамж болоод ярьж тийм хичээлээ. 근데 그 과거의 전성 시대를 추억해 보면서 어떤 사람은 그걸 가지고서 자기를 자랑하고 교만하고 아주 거만한 행동을 하는 사람이 있습니다. Тэгэхээр зарим хүмүүс яадаг чинь ийм дүүрэн байгаад ирэх тусмаа улам ингээд нэг хамраа сөхөөл бардамнаад эхэлдэг тийм. 그런 사람은 그건 옳지 않은 것입니다. Гэтэ бид нэр бодох хэрэгтэй тийм хүн бол зөв биш. 욥은 과거에 그 하나님께서 자기한테 베푸신 은혜를 기억하는 것은 그것으로 인해서 하나님이 나를 이렇게 사랑해 주셨고 나를 지키셨다는 것에 대해서 감사하는 것입니다. Тэр бид нэр яах гэхээр бурхан харин дүүрэн байх тусмаа эзэн надад өгж байгаад нь талархах нь их чухал байна. 그러면서 앞으로도 어떠한 환경 가운데서도 끝까지 믿음을 지키겠다는 결심을 하는 것입니다. Тэгээ бид нэр дараагийн удаа харин талархсныхаа дагуу явах гэхээр талархахын хэрээр дараад нь эзнээс зуурахтаа ямар ч нөхцөлд байсан би итгэлээ сахинаа гэсэн ийм итгэлтэй байх хэрэгтэй. 네, 이것이 바로된 신앙입니다. Тэгэнгүүт тэр болохоор юу гэхээр чинь одоо тэр нь жинхэнэсээ итгэл байгаа тийм. 만약에 과거에 이렇게 하나님께서 나에게 풍성한 은혜를 베풀어 주셨는데 왜 현재 지금 이렇게 어려움을 당하게 하십니까? 하고 만약에 불평을 한다면은 그건 참 신앙이 아닙니다. Тэгэхээр одоо тэрэн дээр тийм болохгүй зүйл дээр нь талархахгүй гомдлоод ингэж иж болохгүй тийм. 만약 여러분들도 하나님께서 과거에 나에게 큰 은혜를 베풀어 주신 그런 게 있다면은 그거에 대해서 항상 감사하면서 앞으로도 어떠한 환경에서도 믿음 잘 지키겠다고 결심을 해야 됩니다. Тийм учраас бид нар яах гэхээр талархал гэдэг зүйл дээр тийм эзэнтэйгээ хамт алхахдаа тэг эзнээс өгөгдсөн тэр бүх ерөөлийнхэн төлөө талархдаг байх нэг чухал байна. 하나님은 모든 것을 은혜로 주시는 사랑의 하나님이라는 것이 확실하게 깨달아진 사람은 어떤 환경에서도 감사할 수가 있습니다. Тэг бидний бурхан энэ дэр байх бол бидний бурхан болохоор чи ямар ч нөхцөл байдал байсан те амлалтаа сахидаг бурхан ба. 이제 욥은 바로 그런 신앙을 가지고 있었던 사람입니다. Йов бол харин те яг тийм итгэлтэй нэг юм байна. Итгэлийн хувьд.
이제 환난 당하기 전에는 하나님이 같이 해주셨다는 거, 또 하나님의 위로 가운데 살았다는 것입니다. Талархал дотор яадаг вэ? Эзэн бурхан хамт байсан гэсэн тий. Эзний тал ерөөл дотроос хамт байсан гэсэн. 또 자기 열 자녀들과 같이 동거동락을 했다는 것입니다. За тэр бас яасан гэхээр тухайн үед те өөрийнхөө тэр 10 хүүхдүүдтэйгээ ч гэсэндээ те талархалтайгаар ингэж байсан гэж хэлсэн. 또 그때는 양이나 젖소가 많아서 우유와 버터가 자기 그 발자취를 씻길 정도였다는 겁니다. За бас тэр яасан гэхээр түүний те одоо тэр нөгөө юун дээр нь тэр одоо цөцгий те одоо малаас нь гарч байгаа ашиг сэмэн гэсэн ариун байсан учраас цөцгий бүх юмуд ингээд ариун байсан гэж хэлсэн. 또 반석이 욥을 위해서 기름 시내를 흘러내었다는 것입니다. За бас юу гэвэл чинь хад чулуу урдах явын төлөө те тосыг гаргадаг гэсэн гэж хэлсэн. 그 당시에는 그 뭐 이렇게 올리브 기름 같은 거를 그 반석에서 이렇게 짰다고 합니다. Оо тухайн үед яадаг гэсэн хэлсэн чинь оливын тос мос биш үү тийм хөдөлгөөнийг хаднаас ингээ авдаг гэсэн гэж. 그렇게 반석이 나를 위하여 기름 시내를 흘러냈다는 것이 아마 좀 이해가 가시죠? Тэр нэг эндээс хэлээс харах юм бол бас болохоор юм тий хад чулуу хад чулуу надад тос гаргаж өгсөн гэдгээс ойлгож болохоор юм. 자, 이렇게 욥의 가정에는 뭐 우유와 또 기름이 풍성하게 넘쳐 흐르고 부족한 것이 없었습니다. Тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол тий тэр юун дээр харах юм бол тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эндээс харах юм бол тий Йовын бүх зүйл дээр баяр хөөр ингээ байсан байна гэж ойлгож болно гэсэн. 뭐 소나 양이나 이런 가축들을 많이 길렀기 때문에 뭐 기름이 넘쳐났겠죠. Тэгэхээр мал тий тэр өвхөр хонь тэр зүйл ариун байсан гэдэг утгаараа тий яаж хэлэх чинь бүх зүйл нь ингээд одоо ариун тий ундарч ирсэн гэсэн үг. 그러나 지금은 모든 것을 다 잃어버리고 비참하게 되었습니다. Гэхдээ одоогийн байдал нь ямар байгаа гэвэл чинь бүх зүйл нь орхигдсон тий одоо орхигдсон юм шиг хаягдсан юм шиг ийм байна харагдаж байна. 근데 뭐 재산이 얼마 없는 사람이 모든 걸 다 잃어버리고 가난하게 됐을 때하고 재산이 어마어마하게 풍부하게 많았던 사람이 모든 것을 다 잃어버리고 가난하게 됐을 때 그 충격은 누가 더 크겠습니까? Тэгээ ингээд магадгүй те анхнаасаа угаасаа юм нөө чаа гэх ямаагүй гэдэг чи тийм хүмүүс бүр хоосрох эсвэл түмэн ямаатай очоод гинтгэн хоосрох хоёр хүмүүсийг харах юм бол тэдгээр хүмүүсийн хувьд аль нь одоо илүү нөө шоконд орох 누가 더 크겠어요? 예? аль нь илүү 부자가 더 шоконд 크겠어요? 가난한 사람이 더 크겠어요? баян байсан гинтгэн ядуучлаар шоконд орох уу ядуугаас угаасаа ядуу байсан нөө ямар юмтай байсан юм штэ гэж шоконд орох. 그렇죠. 그러니까 재산이 많았던 사람이 갑자기 하루아침에 다 없어졌다면 얼마나 충격이 크겠습니까? Мэдээж хэрэгтэй гинтхэн эд хөрөнгөнд дүүрэн байсан хүмүүс гинтхэн хүнтэй бүх юм нэг өдөр бүх юм алга болчихлоо шоконд орно тий. 이 욥이 그와 같은 겁니다. 욥이 동방에서 제일 큰 부자였는데 하루아침에 모든 재산을 다 잃어버렸다는 거예요. Тэгээ Йовын төвд ч гэсэн тийм байсан тий. Тэр чин бүр дорны одоо кулак ийм хүн байж чад нэг өдөр бүх юм алга болцсон гэхэл чинь шоконд орохоор явах тий. Орхоос явах. 불신자 중에서는 그런 사람들이 있어요. 그렇게 충격받았을 때 그걸 감당치 못하고 그냥 자살하는 사람도 있습니다. Яг хүмүүс яадаг гэхэл чинь зүг зүгээр байж ирсэн юмнууд гинтхэн бүх юм байх болоод ирэхлээр нөгөө тэр сэтгэл зүйн одоо цөцгөлтөө дааж чадахгүйгээс болоод шууд ингээд юу гэдэг тий амиа хорлдог хүмүүс ч гэсэн байдаг. 이게 물질 의지하고 지금까지 살아왔는데 자기가 의지하던 물질이 하루아침에 다 없어버리니까 상실감이 커서 도저히 나는 이제 살 수가 없다는 것을 느끼고 그냥 세상을 하직하는 그런 어리석은 사람들이 있습니다. Хүмүүс яадаг гэхээр нөгөө нэг юу яадаг өөрийнх нь одоо бүх найдвараа эд хөрөнгөн дээр тавьчихдаг. За энэ л миний амьдралын баталгаа гэж бодчихдаг. Тэгээд тийм нөхдүүд чинь баталгаа нь гинтгэн алга болсон юм шиг мэдрэмж авангууд яадаг гэхээр буцаага тэрийгэ одоо яаж болтгоо гэсэн. Одоо ямар ч баталгааг болцсон бүх юм дууссан гэж хэлж байгаа. 자, 그러나 우리가 분명히 알아야 될 것은
사람의 살고 죽는 것이 물질에 있지 않다는 것입니다. Тэгээ бид нар тодорхой маш тодорхой мэдрэхтэй зүйл нөхлөж чинь хүний тэ одоо амьдралын тэр амьд явах эсхийг шийддэг зүйл нь эд хөрөнгө биш гэдгийг бид нар тодорхой ингээд тэ бүрэн мэдэх хэрэгтэй. 근데 사람이 사는 것이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 산다고 주님께서도 말씀하시지 않습니까? Тэгээд эзэн Иесус бас хэлсэн тийм ээ хүн зөвхөн талахаар амьдрахгүй гэж хэлсэн тэ. 물질이야 하나님이 풍성하게 주실 때도 있고 거두가실 때도 있습니다. Эд хөрөнгө гэдэг зүйл яадаг гэвэл чинь бурхан тэ өгөх үед бурхан тэрийг бүтэн дүүрэн рэлтгэр өгөх үеч байна. Буцаага тэ бүгдийг нь хогсараад авах ч үе байна. 자기가 믿음을 잘 지키면은 하나님께서 물질에 큰 복을 주셔서 아주 큰 부자가 되게 하시는 경우도 있습니다. Тэгээ эзэн тэ нэгэн нэг хүнд ч юм уу тэ эд хөрөнгийг ариунаар өгөөд тэ тэр ариун хөрөнгөнд нь тэ хөрөнгөөс нь бид нэр тэ одоо ингээ хүртдэг тохиолдлууд ч байгаа. 예를 들면 아브라함이나 이삭 같은 경우도 하나님 앞에 믿음을 지키니까 하나님이 큰 부자가 되게 하셨습니다. За жишээлбэл Авраам байна, Исаак байна гэхэл бодох юм бол тэ тэднэр дээр ч гэсэн харах юм бол тэд нэр яаж юм хэлэх чинь юутай а ариун их бурхны тэд амлалтан дээр зөв зогссон учраас яаж юм хэлэх чинь эзэн тэднэрт ариунгаар юрөөсөн тохиолдол байдаг тийм. 마찬가지로 욥도 하나님 앞에 믿음을 잘 지키니까 하나님이 풍성한 소유를 주셨지 않습니까? Тэгээ Явын хувьд ч гэсэн тийм байгаа тийм. Одоохондоо бол яг хөө тийм байгаа боловч Яванда төгсгөлийг харах юм бол тийм эзэн түүнд 10 их ингээ буцаагаад өгсөн байдаг. 그러니까 부자 되는 것도 내 힘과 내 노력으로 부자 되는 게 아닙니다. Тэгээ баяжна гэдэг зүйл чинь яа тийм бидний өөрсдийн хүчээр ингээ болдог зүйл бас биш үү. 재물도 하나님이 붙여주셔야 되는 겁니다. Эд хөрөнгө тийм зүйлүүд чинь тийм бурхан биднэрт өгдөг. 어떤 사람한테 재물을 붙여주시겠습니까? Тэгвэл бурхан ямар хүнд одоо хөрөнгө өгдөг гэж бодож байна. 철저하게 하나님을 경외하고 하나님 말씀에 온전히 순종하는 사람에게 하나님께서 물질도 붙여주지 않겠습니까? Тэгээ талархалтайгаар эзний өмнө бид нэр зогсдог тийм эзний өмнө итгэмжтэй байдаг тийм хүмүүст бид эзэн яадаг ерөөлөг өгдөг. 믿음은 지키지 않으면서 자기 열심히 노력하고 일해가지고서 많은 재물을 모은다고 해도 하나님께서 다 전대 구멍을 뚫어놓으면 다 새나가고 마는 것입니다. Тэгээ бид нэр те одоо итгэлтэй байлаа гэдэг эзэн бүгдийг өгч болно. Өгсөн ч гэсэндээ түүнийг хүлээж авахдаа бид нэр те одоо зөв байдлаар зөв сэтгэлээр хүлээж авахгүй бол буцаага тэрийг яах вэ? Аль нэг газар нь цолоод доош урсгах чинь. 그러니까 어떤 사람은 돈을 벌기는 많이 버는데 남는 게 없어요. Тийм учраас зарим та бид нэр бодох юм бол те зарим хүмүүс зөвөр хинээс ч илүү олоод идэгий. Тэгсэн мөртлөө кармагийн зэвсэгчлэр юу ч байхгүй. 이게 다른 데로 다 나갔기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэдэг гэхээр тэр зүгээр л өөр нэг газар руу урсдаг гэсэн үг. 뭐 가령 예를 들어서 뭐 병이 들어서 병원으로 다 빠져나간다든가 또 무슨 사고가 당해서 빠져나간다든가 도둑을 맞아서 빠져나간다든가 다 이렇게 빠져나가기 때문에 그렇습니다. Тэгээд одоо овоо хөрхөс савн дүүрээд ирэхээр аль нэг газарт нь яадаг вэ? Юу гараад ирдэг. Цорхоо гарч ирээл тий? Одоо өвд төгсөн ч үү гинтхэн одоо юу гэдэг тий? Ямар нэгэн заавал нэг асуудлууд гарч ирээд идэг. 이제 그것이 바로 그 주머니에 구멍이 뚫어진 거와 마찬가지예요. Энэ чинь юу гэхэлэр чинь нөгөө нэг тий? Юутай гэсэн үг байхгүй юу? Одоо карман юм уу тий? Цоорж явах яг гэжлэн гэсэн үг. 그 구멍 난 곳을 메꾸지 않고 계속해서 갖다가 거기다 넣는다고 그래서 채워지는 게 아닙니다. 다 빠져나가는 거예요. Тий. Тэгээ тэгвэл яадаг гэхээр тэр бид нар тэрийг одоо тэр цоорхой нэг хэсэг ангарахаа гарч чинь тий. Тэрийг бид нэр одоо янзлахгүйгээр тий дүүргээд байх юм бол гожоо л байна. 믿음 쓰지 않으면은 하나님이 구멍을 뚫습니다. 그 다 새나가게 만들어요. Тэгээ бид нар харин тэр итгэлээрээ бид нэр тэрийг яасан буцаагаад одоо бүглэх ёстой байдаг. 이제 자기가 열심히 노력은 하는데 힘은 쓰는데 계속해서 빠져나가니까 남는 게 없는 것입니다.
Тэгээ эсрэгээр үг ингээд тэгэхээр зүгээр л өөрөө хүчинд найдаад ингээд цуглуулаад өөрөө ч ядраал тэгээ сулдаал ингээд цуглуулсаад гэтээ эцсийн дүндээ яа гэх тэр нь буцаагаад гараад явчих тохиолдол зөндөө. 이제 성도들 중에서도 그런 사람들이 있습니다. Тэгээ одоо тэр итгэгч нарын дотор ч гэсэн тийм хүмүүс зөндөө идэг. 그런 사람들은 자기가 하나님 앞에 잘못하는 걸 찾아서 그걸 회개하고 바로 서야지 그렇지 않고 열심히 자기가 노력만 한다고 해서 되는 게 아닙니다. Тэгэхээр харин тэрийг яадаг гэхэлэр чинь хүмүүс тэг өөрсдийнхөө ямар байгааг бодох хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр одоо тэг шууд яагаад гэдэг одоо нэг зүгээр л олох хэрэгтэй гэсэн нэг юм колтой яваад байдаг. 전에 어떤 사람은 직장을 다니는데 돈을 아무리 벌어와도 남는 게 없으니까 아 이게 월급이 너무 적어서 그런가 보다 해서 월급을 더 많이 주는 직장으로 옮겼다 해도 그건 마찬가지입니다. Тэгээ зарим хүмүүс яадаг гэхээр би ингээд юмгүй байгаа нь миний юутай холбоотой гэж үздэг. Би юмгүй байгаа нь миний цалин багынхаа гэж үздэг гэдэг. Тэгээ яадаг гэхээр ерөөсөө гол асуудлыг шийдэх гэх юм бол энэ ажлаас гараад цалин гайгуутай ажилд орно гэх юм бол асуудал шийдэгдэж амьдрал 새 ээж 나가는 муу. 부분을 막을 생각을 하지 않고 열심히 갖다 부으면 부으는 대로 다 빠져나가고 마는 것입니다. Тэгээ яс юм дээр болохоор чин тэгдэггүй байгаа даа. Энэ чин өгөх юм тураагдах юм гэдэг чинь хаанаас сурагдах вэ гэдэг бид нар бодох хэрэгтэй. 근데 자기가 왜 새 나가는지를 모르고 있는 사람들도 많습니다. Yung хүмүүс тэгэхээр энэ яагаад ингэж дурсаад байгаа юм болоо, яагаад юм дутхгүй байгаа юм болоо гэдгийг ингэж бүр мэдэхгүй хүмүүс ч гэсэн олон байна. 그 왜 그러냐면 벌써 심령이 어두워졌기 때문에 깨닫지 못하는 것입니다. Тэгээ хүн яагаад тэрийг ингэж нэг ойлгохгүй гэхээр би өөрөө сүнсээрээ те ингээд тэр нүд маань одоо юу гэх вэ таглагдаад ирэхлээрээ тэрийг ойлгох чадлагүй болсон байгаа гэдэг. 하나님의 말씀만 붙들고 나가는 사람은 그 심령이 환한 빛이 비추기 때문에 깨닫게 되는데 말씀대로 행하지 않는 사람은 그 마음에 흑암이 들어왔기 때문에 깨닫지 못하는 것입니다. Тэгээ тэрийг хүн яаж ойлгох вэ? Эзний үгэн дээр те эзний үгэн дээр тавигдсанараа те миний сүнс жоохон сэргэж ирснээр ойлгодог гэж байгаа юм. 네, 그다음에 세 번째 대지를 보겠습니다. Найдлага 3 дахь сэдв рүү оръё. 네, 욥이 과거에 존경받은 것을 동경함에 대해서 7절로 17절입니다. За 7-оос 17 дугаар ишлэл рүү илүү орох гэж байгаа. Йов тэг өнгөрсөнд юу хүндлэлтэй байсныг дурссан гэсэн агуулга байна. 네, 7절부터 10절까지를 한번 읽어보겠습니다. За тэгэхээр 7-оос 10 дугаар ишлэлийг уншийе. 네, 그때는 내가 나가서 성문에 이르기도 하며 내 자리를 거리에 베풀기도 하였느니라. 나를 보고 소년들은 숨으며 노인들은 일어나서 서며 방백들은 말을 참고 손으로 입을 가리우며 귀인들은 소리를 그마니 그 혀가 입천장에 붙었었느니라. Аа. За 7-оос 10-ыг илүү харах юм бол хотын гулдан хаалга руу гарч очих тэр үед хуран цугладаг талбай дээр суудлаа эзлэх тэр цагт өсвөр залуунд намайг хараад нуугддаг байлаа. Өвгөдөн хүртэл миний өмнө босоод зогсдог байлаа. Ноёд алгаараа амаа тагласан мэт үг яриагаа зогсоодог. Дээдсүүд хилээ тагнаанда даалдуулсан мэт дууга хураадаг байлаа. 여기는 과거에 욥이 과거에 그 권위와 또 모든 사람들에게 존경받던 것을 추억하고 있습니다. Энэ дээр харах юм бол те Йовын хувьд өмнө нь те тэр хэмжээний хүндлэлийг авдаг байсан бэ гэдэг эндээс харж болох нь. 그때는 내가 나가서 성문에 이르기도 하며 내 자리를 거리에 베풀기도 하였었느니라 그랬어요. За хэлсэн те тэр үед те би ингээд зогсох үед те бүх хүн намайг ингээд хардаг байлаа гэсэн. 자, 이걸 보면요, 그 과거에 그 성문에 그 앉아 있는 사람들은 보통 이제 재판 그 관의 지위에 있는 사람입니다. 이걸 보면 욥이 재판관의 지위에 있었다는 것을 알 수가 있습니다. За тэгэхээр энэ дээр хэрэг харах юм бол энэ Йовын байдал нь зүгээр нэг ахмад хүн ч юм уу зүгээр нэг тийм одоо хүндлэл авах хэрэгтэй хүн гэхээс илүүгээр яаж юм гэхээр тодорхой хэмжээний тийм шүүгч шиг тийм эрх мэдэлтэй хүн байсан гэдгийг л харж болохоор юм тийм. 옛날에는 이렇게 성문이나 거리에서 공개적으로 재판을 했습니다. За өмнө нь яадаг эсвэл чинь шүүлт гэдэг зүйлийг хаана хийдэг гэсэн юм бэ? Гэхээр юун дээр
олонний нүдэнд, олонний өмнө ингэж хийдэг байсан баг. 그러니까 모든 사람이 그 욥의 바른 재판을 인정해서 아무 말 없이 복종했습니다. Тэгэнгүүт одоо тухайн үед тэр шүүгчийн тэгэхээр хүмүүс ярихдаа ч тэгэхээр шүүгчийн яриан дээр л бүгд ингээд чимээгүй болж амсгаа тагалж те ингээд сонсдог гэсэн үг. 그 욥의 인격과 덕을 인해서 소년들은 숨고 노인들은 욥을 보고 일어나면서 존경했다고 그랬습니다. За энэ дээр харах юм бол те тэр Йов тэр одоо сүр бараанаас нь яадаг гэсэн залуу хүмүүс нуугддаг гэсэн гэж. Тэ? 또 За 방백들과 그 귀인들조차도 욥의 덕에 그 욥의 덕과 권위에 눌려서 함부로 못했습니다. За тэгэнгүүт тэр хүмүүс яадаг гэсэн бэ? Йовын тэ байдал дээр хамаагүй дуурдахгүй байсан гэсэн тэ өөрсдийнхөө дуурахгүй ахмадууд нь ч гэсэндээ чимээгүй байдаг гэж. 이게 하나님이 주신 은혜의 결과입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бүх зүйлийг харах юм бол энэ бол эзнээс өгөгдсөн тэ нэгүүлслийн нэг тэ ивэлийн бас нэг одоо үр шим тэ харж болно. 여기 보면은 그 구절에 보면은 방백들은 말을 참고 손을 입으로 가리웠다고 하는 말은 방백들도 욥의 그 공의로운 판단을 보고 두려워하면서 말을 못했다는 것입니다. За тэн дээр бас хэлсэн тийм ээ. Ноёдууд хүртэл дээдсүүд хүртэл яадаг гэсэн бэ? Дууга ураад тэ чимээг болдог. Эмээдэг ийм гэсэн гэж. 또 10절에도 그 귀인들은 소리를 그만이 그 혀가 입천장에 붙었었다고 그랬습니다. За тэгээд тэд нэр бүр яасан блэ? Юуга тэд юу хэлэн танад наалцсан юм шиг тийм байдалтай байдаг гэсэн гэж. 그러니까 귀인들도 욥의 그 공의로운 재판을 보고 입을 열어서 막지 못했다는 것입니다. За тэгэхээр тэг хүмүүс ч гэсэндээ өөдөөс нь хамаагүй юм ярьж чаддаггүй гэсэн гэж. 또 11절에 보면은 귀가 들은즉 나를 위하여 축복하고 눈이 본즉 나를 위하여 증거하였었나니 그랬습니다. За 11 дээр харах юм бол чих бүр намайг сонсоод ерөн ярьдаг байсан. Нүд бүр намайг хараад магтан гэрчилдэг байсан гэсэн. 네, 욥의 그 선행과 공의로운 처사에 대해서 소문을 듣는 자마다 욥을 축복해주고 또 여러 사람에게 그 일을 전해서 칭찬했다는 겁니다. За тэгэнгүүт Йовыг одоо чих бүр түүний талаар ярьдаг, ерөөдөг. Нүд бүр түүнийг харахтаа талархдаг гэсэн ч тийм. 이게 욥이 이렇게 모든 일에 하나님 앞에 합당하게 바로 하니까 모든 사람들이 그 덕과 그 선행을 칭찬하고 욥을 축복해 준 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм бүхий л хүмүүс тэр Йовыг харахтаа талархдаг, ерөөдөг гэсэн гэж. 내가 믿음을 지키고 말씀대로 살면은 많은 사람들이 나의 그 믿음을 보고 그 축복해주고 또 칭찬하는 말을 하는 것입니다. За тэгэхээр тийм олон хүмүүс бүх хүмүүс бид нар яадаг тэгэхээр эзний өмнө зөв байх тусам ирсэн хүн бүр одоо тэр зөвийг бас мэдэрдэг гэж. 또 12절부터 보면은 이는 내가 부르짖는 빈민과 도와줄 자 없는 고아를 건졌음이라 망하게 된 자도 나를 위하여 복을 빌었으며 과부의 마음이 나로 인하여 기뻐하였었느니라 내가 의로 옷을 삼아 입었으며 나의 공의는 도포와 면류관 같았느니라 나는 소경의 눈도 되고 절뚝발이의 발도 되고 빈궁한 자의 아비가 되며 생소한 자의 일을 사실하여 주었으며 불의한 자의 어금니를 꺾고 그 이 사이에서 겁탈한 물건을 빼어 내었느니라 그랬습니다. 17절까지. 목사님 구절 몇 절부터 몇 절까지 읽으셨어요, 방금? 12절부터 17절까지. 17절까지. 네, 12절부터. 연관되기 네. 때문에 그래요. 연관되기 때문에. За одоо яг л 12-оос 17-ыг харъя. 12-оос 17 дээр ингэж байна. Тэр үед гуйн хашгирсан ядуусыг туслах хөнгөө өнчтгийг би авардаг байлаа. Тэгээд мөхлийн гэрбэгт агстын ерөөл надад ирдэг байж билээ. Байжтэй. Биелсэн эмэгтэйчүүдийн зүрхийг баярлуулан би дуулуулдаг байсан. Шудраг зүвийг сахин түүнийг хувцс мэт өмсөж шүүлтэн миний гадуур авцас малгай болж байсан. Хараагүй нэгэнд нь нүүд хазар доолонд нь хөл үгээгүй чүлд эцэг нь болж байв би харин хүний төлөө хэргийг нь тогтолдог байлаа. Үл бүтэх нэгний
эрүү амийг нь хэмхэлж өмхөж зуусан олзыг нь хураан авч байлаа би гэсэн. Амен. Яасан ч уушилвал тийм дээ тий. 자, 이렇게 13절에 있는 말씀처럼 이게 망하게 된 자나 그 과부까지 욥을 기뻐하면서 축복해 줬습니다. 그 이유에 대해서 이제 이렇게 쭉 나와 있습니다. Мгм. За тэгэхээр энэ дээр харах юм бол гарч ийн тийм ээ 17 дээр ч гэсэн гарч байгаа. Түүний тэр тий юу 13 дээр хэлж байгаачлан өөрт нь ерөөлөд ирдэг байсан гэсэн тий. Тэгээ түүний шалтгааныг яасан гэхээр цаашаа нэг л унших юм бол хэлж өгч. 일반적으로요, 망하게 된 사람이나 과부들이 그 쉽게 기뻐하거나 축복하지 않습니다. Тэгээ ерөнхийдөө л яадаг гэхэлэр чинь тэр одоо бэлэвсэн хүн байна уу? Шүүрсэн хүмүүс байна уу тийм хүмүүсийг яах вэ? Хэр баргийн хүн одоо ингээд тэр туслаад өгсөн гэж ч юм уу тэдний талд ч юм уу зогсох гэж ингээд ингэдэг үү? 이 사람들은 흔히 항상 불만을 품고 또 뭔가 이렇게 그 좋아하지 않습니다. Тэгээ ялангуяа тэгээ хүн харахад тийм сул дор харагддаг тэр нөхдөд хүмүүсийг яадаг гэхээр нэг хүмүүс нэгт дурлаад байдаг. Одоо юу гэдэг нэг тийм ингээд талдан зогсох гэж зогсохыг ч хүсдэггүй гэж. 다 망하게 된 사람이 뭐가 이렇게 기뻐해서 축복을 하겠어요? 또 과부들이 뭐가 이렇게 기뻐서 축복하겠습니까? Тэгээ ялангуяа те ингээ хүн харахад ингээд одоо сүрж байгаа бүх юм дампуурж байгаа ийм хүнийг харахад хүн яах вэ? Юугаа тэгтлээ яах юм гэж ярьдаг те. Юу нь тийм хүний таад ингээ зогсох хүн ер нь цөөхөн. 그러나 여기서는 그 망하게 된 자나 과부들도 욥을 이렇게 기뻐하면서 축복해 줬다는 거예요. Харин гэтэл яасан гэхэлэр чинь тэр ингээд нөгөө нэг одоо тийм хүмүүсийг Йов яасан гэсэн бэ? Тусалж өгснөөрөө тэр хүмүүсийн ерөөл нь Йов руу бас ирсэн гэж. 자, 그 이후에 첫 번째를 한번 보겠습니다. 12절입니다. 이는 내가 부르짖는 빈민과 도와줄 자 없는 고아를 건졌습니다. 그랬습니다. 12 орж юмурсаны. 12절이요. Тэр үед гуйн хашгирсан ядуусыг туслах хүнгүй өнчтийг би авардаг байлаа гэсэн. Амен. 그러니까 망하게 된 자나 과부들까지 욥을 기뻐하면서 축복해 준 이유가 첫 번째가 바로 가난한 자들을 욥이 많이 구제해 줬기 때문이라는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм туслах хүнгүй хүмүүс тэдний талд бараг зогсохгүй байсан тийм үед ч гэсэндээ ёо тийм хүмүүсийн талд зогсдог байсан гэж. 근데 욥은 이렇게 가난해서 참 도와줄 자 없는 그런 자들을 그런 사람들의 부르짖음을 듣고 그들의 친아버지처럼 도와줬습니다. За ёов тийм туслах нь юутэй тэдний талдан зогсдоггүй хүмүүсийн талд ч гэсэндээ ёо зогсож өгсөн гэж. 신명기 15장 7절로 8절 말씀 보면요. 네, 신명기 15장 7절로 8절. 7-로 8절 말씀. Дэд хууль 15-ын 7-8-ыг хэдлээ харах юм бол тэн дээр юу байгаа гэхээр 거 보면 내 형제 중에서 가난한 자가 있거든. 그에게 내 마음을 완악하게 하지 말며 내 손을 움켜쥐지 말고 반드시 내 손을 그에게 펼치며 그 요구하는 대로 쓸 것을 넉넉히 구워 주라 그랬습니다. 다음엔 за энэ дээр харах юм бол Дэд хууль номны 15-ын Дэд хууль номны 15-ын 7-8 дээр ингэж хэлсэн байна. Хэрв эзэн бурхны чинь чамд өсч буй газар нутаг дээрх аль нэгэн хотод чиний ах дүүсийн дотор ядуу хүн байвал чи тэр ядуу ах дүүтэй хатуу сэтгэл бүү харга түүнээс гараа бутатаа харин чи түүнд гараа сунгаж түүний гачигдаж буй альва хэрэгцээнд нь дуртай ядуу зээлүүлдэг. Амен. 이렇게 가난한 자들을 외면하지 말고 잘 돌봐주라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл те ах дүүс дотор ямар ч юм байж болно. Гэтэ бид нэр яах ёстой вэ? Тэднэрт бас тусалж өгөх ёстой юм байна гэсэн те. 또 잠언 19장 17절에 보면은 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸어드는 것이니 그의 선행을 그에게 갚아주시리라 그랬습니다. Сургаалт ус 19-ийн 17 дээр бас байж байгаа. Ядуу нэгнийг энгэрч байгаа хүн нь бурханд тэрийг нь зээлүүлж байгаа гэсэн үг юм аа гэж байна тий. Эзэн цаг нь болохоор танд буцаага төлнө гэсэн. Амен. 이 가난한 자를 이렇게 불쌍히 여기는 것은
하나님께 구워주는 거라는 거예요. Тэгэхээр ядуу нэгэндээ туслах нь яасан гэсэн эзэнт төр зээлж байгаа гэсэн тийм. 그러니까 하나님은 그 사람의 선행을 그에게 갚아주신다고 그랬습니다. Тэгэхээр тэрийг бурхан тийм буцаагаар төлж өгнө гэж хэлсэн. 그다음에 시편 41편 1절 말씀에도 가난하고 궁핍한 자를 돌보는 자는 복이 있다고 그랬습니다. За бас дуулал 41-ийн Шипион 41-편 10-절 말씀. 41편 1절. Дуулал 41-ийн 1 дээр харах юм бол тэгээд сул дорой нэгэнд туслах нь тий эзний өмнөөс буцааж авах боломж байгаа гэж хэлж. 어떤 사람이 복이 있냐? 가난하고 궁핍한 자를 돌봐준 자가 복이 있다는 거예요. Ямар хүнд ерөөлтэй юм бэ гэсэн чинь тэгээд сул дорой тэгээд хүчгүй нэгэнд туслагч нь ерөөлтэйгээ гэсэн. 누가복음 3장 11절에도 보면은 옷 2벌 있는 자는 없는 자에게 나눠주고 먹을 것을 가진 자도 그렇게 하라고 그랬습니다. Өөрөөр хэлбэл тэн дээр ч гэсэн байж байгаа тийм ээ. Ямар хүнд туслах вэ гэсэн чинь ерөнхийдөө бол хоёр хувцастай нэгэндээ яа гэсэн бэ? Нэгэндээ хувцас зээлээч гэж хэлсэн тохиолдол бас байгаа. 그러니까 가난한 사람들을 외면하지 말고 잘 도와주는 것이 복이 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. Эндээс харах юм бол тийм сул дорой нэгнүүдийг тийм ерөөж өгөх нь ерөөлтэйгээ гэсэн тийм ийм үгнүүд байна. 물론 자기도 가난하다 할지라도 자기도 가난해도 또 더 가난한 사람들을 도와주는 자가 돼야 됩니다. Мэдээч хэрэг тухайн магадгүй биднэрт өөрсдөд маань тийм илүүчлэх юм байхгүй ч болно шүү дээ тийм. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэндээ илүү гаргаад илүүчлэх нь их дээрээ гэдэг хэлж өгч. 받는 자보다 주는 자가 복이 있다고 말씀하고 있지 않습니까? Бас тэгж байдаг тийм. Авагч нэгнээс илүү өгөгч нэг нь ерөөлтэйгээ гэж суддаг байдаг. 주면 없어지는 게 아니라 오히려 더 하나님 풍성하게 채워주십니다. За эсрэгээр нь яаж хэлэх чинь эзэн магадгүй би өөрийнхөө хувааж өглөө гэхэд яах вэ? Эзэн буцаагаад түүний ч хүмүүс одоо тэгээд дүүргэж өгнө гэсэн. 이게 받았으면은 우리도 또 다른 사람한테 베풀기를 힘써야 됩니다. Та авсан гэвэл тэ хэнийг нь буцаагаад бас өгөх хэрэгтэй. 뭐 없는데 어떻게 뭐 주느냐 뭐 그렇게 말하는 사람도 있습니다. Зарим хүмүүс хэлээр юугаа өгдгийг илүүчлэх юм байхгүй гэдэг. 한국 속담에요. 없다 없다 해도 세 가지 줄 때가 있다고 그랬어요. Солонгос юун дээр нэг юм солонгос зөрч зүгэн дээр юм гэдэг нь байхгүй гэлээчсэн чанд өгөх гурван юм бол байж л байгаа гэж. 없어도 첫째는 도둑이 가져갈 게 있다고 그랬습니다. Бас ингэдэг нэ хүн өчнөө байхгүйсэн чинь тухайн хүнд байдаг юм гурав байгаа. Нэгдүгээр хэлээ чинь булгаач танахаас авах юм байж л байгаа гэж. 두 번째는 딸한테 줄 게 있다고 그랬어요. Хоёрдугаарт нь чи байхгүй гэлээчсэн чи охин гэлээч гэлээ. Охин чинь хүнтэй сухад охиндоо юм гаргаж өгч та охиндоо гаргаж өгөх юм байж л байгаа гэж хэлсэн байна. 세 번째는 뭘까요? Тэгвэл гурав дахь нь юу гэж хэлж? 세 번째는 쥐한테 줄 게 있다고 했어요. 쥐 있죠, 생쥐. Гуравдугаарт нь болохоор чи байхгүй гэж л булганд өгөх юм байж л байгаа гэж хэлдэг. 공감이 가시나요? Та нар тэрэн дээр санал нийлж байна. 그 선교하는 교회도 보면은 이렇게 돈을 받기만 하지 말고 받았으면 나도 또 더 어려운 사람들에게 도와줄 줄 알아야 됩니다. 그래야 하나님 풍성하게 주셔요. Тэгэхээр бид нар ч гэсэндээ тийм байхгүй гэж болно байхгүй ч болно шүү дээ. Гэхдээ байхгүй байгаа жоох юм хуваачих юм бол эцэг тийм дахиад өгнө шүү дээ гэж хэлсэн байна. 세상에는 우리보다 더 훨씬 어렵게 사는 사람들이 많습니다. Тэгээ хүмүүс гэдэг тийм эргэн тойрныг бид нар харах юм бол хэцүү хүмүүс олон байгаа. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 시간이 많이 지났어요. 맞네요. 너 하도 너무 은혜로워서 쉬는 시간도 까먹었네요, 목사님. 네? 시간이 너무 은혜로워서 글쎄 저도 더 계속 하고 시간도 싶은데 볼 생각이 없었네요. 계속 하고 싶은데 그래도 좀 시간이 1시간이 넘어서 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 좋습니다. 네. За хэдүүлээ бүр улаарч явчих те түр амраа гэнэ түр нэг амарч байгаа дооч. 네. 한 10분 쉬겠습니다. 네, за 10 минут амраа.